Testele nge mingla ngo chinde sergi in tade chala nga Delhi nile pai. Nge ming charang jon kar re ani nga VTech Belgium ka member is. Samla testele nge ming tinzi chesa yi nga sane ari sane Minnesota ne yi. Nge ming de tsden ro cha nga Dharamshala rani Tashla nge ming yang che jomai ani nga New York nile. Tashtle nge ming sonam chuden hi ani nga sacha yagar ni ra la nga denjong ne. Tashla nge ming tinzi tsepai nga di vice VTech Austria di vice president vice coordinator. Tashle ngeming la tinsi yang jui ani nye sane di Delhi samyeling ni. Tashidele ngeming la loduyi and I'm from Sweden. Ngeming la tinsi ngima ani nga thanda Dharamshala ne. Nawe phege lungti lerim sesi nangke ko la sabri tashle nga tashla mo yi thirin sugar niti dasa jingyo jondar khanto geji phege shungge chochen theng sumbati unju nangsong theng di gil henjo tholiya jamning ge khap chonga chamne shungge khön gubju gonga chamne nyamchu nangdu Pemi tiksu chiri lekong ki koti shube geji pyoge shunge lenzo di unje zegor kondun zobo geji pyoge legui kanki zingyon lenzo ki tsokzo ari longye tapten ba takchen kushab Richard Gere lagi ube chiri lekong ki tungbar tan pemi tiksu ki tinza ba tenzi lekshe la tan chiri lekong ki sungzong tan pyodun shudu tsempe genzin dukden ki la che ushu nadu. I, on behalf of the Department of Information and National Relations of the Central Tibetan institutions, welcome each one of you, to Dharamshala, the temporal seat of His Holiness and the base of the Central Tibetan institution. And it'll be a 3-day program, and we have done it for the last 2 years, and it's been, to my memory, with all of your contributions, it's been a success. But the success has no limits. The announcement from His Holiness was made yesterday morning, and there was some discussion after that amongst the Kapter kushab Richard Gere lagi kesa konskem kwe chumbu choki gewe kuten guntu pepnya imbata yangsi ngunzin ki chegwe genkur zowo tale lame lavrang gande potan yiche geze wangten genzin namla yoba sogi seta gyanan zeje chokjarwa tenda lache nambe war kadur chungwe tu kedu pabe gejen tamba konsa tale lama tenzin gyazu cho tadejar pemi jibur mayin bar zamling yong ki jenor yingor sumba lungden tanda 90 in a few days. This extraordinary Tenzin Gyatso, Dalai Lama, he doesn't belong just to Tibet anymore. He belongs to the world. In many ways, this Tibetan culture is the jewel and the lotus flower of this planet. And I, for one, I want to see this jewel emerge everywhere. Pyoge chöda rishon teshin khola di medo pema tan nobu yinba kushab Richard ke rangi tabu chachona pyoge kedu pabe chöda rishon di nang dowa kun shide pabe nga nyamne chagyuso zamling yong la kyaba sigdo yubata tian chapsi da gekhab ki nedo mayimbar khola chitan tele labe nedo shigimbata ke namba chachewe rishon di ponye tabu yimbar hajang ki gen chimbo yuba songsong. The essence of what you guys are standing for and bringing into the world. Now, as incredible messengers of that, that's a huge responsibility. And I don't think anyone would ever downplay that. But what an extraordinary challenge. Now, when I started working on Tibet, I was quite shy, actually, and it was very difficult for me to come out and talk. And I wanted to, but it was a learning process. And I kongi tadung tenga tongmar pyodoy chedu chale nangu zobe kapsu kesha shendo yue kyang hajan ki ngotsam mimbo yoba tedariya kongi nangchu nyamle la tonan cheru nambatan dene ngotsal labatan tele labe shenpe drupgyu lo shukche shike batan tenga pyoge nedyon ki gyune loge teda lepsong she songbatan del nganchu pyonangi pyominamla charo nangu bate nedyon zobo yinya pyomitsu pyoge rishon ki tonne zamling chitan delam chegyu teya But it was very important to see it as larger than the small idea of Tibet. And His Holiness talks about this constantly. He's always talked about this.
Of course, we want to help the people in Tibet. And that's a prime agenda here. But it's really our engagement with the world, with the essence of what your culture is. 다른기 게치페기 쉔게게 속셴 이동 이생아디다 단다버도 이동 이삭솜네 소제 탱숨바데 차데요레 아니 로타레 싱안조 페베 쉔게 다 잠니 유튜카네 아니 갸잠직데라 공소 치투와타 코란줄라다 베든 슈투기 토라 탕보 렉자리야 디네 sab종 기규네 아니 슈투 남초 코라 아니 직 롭종 라야 딘데 직체 아니 디네 코란조 산네 낭큐라 아니 직 차시 띵제와 투두치제 아니 타 인지게도 strategize 아니 the action plans 슈라 인게토라 딘데 직 아니 방직제 파 니마숨기 총두데 두베제라 아니 수수산네라 로드도 참바 아니 슈두기 레규기 차시 딘조 코란조 락터 치투야기 베준슈에 딘데 직 차데요레 하나 총도 탱숨바 차고 오르와라 안 로다버르시 다 테마차 숨전낭 로라다 총도 초 단다 액션 플랜 수는 것도 알레차 방디 능도가라 등님마기 안다 액션 플랜 수버디게 락터 터주저스낭 토이나 라다 총도 당보디다 베드 지게 사와사견라지 차와로 주레다 니동 자베 니동 니사지기 담주 론주라 아니 지가 딘다 당라 변된 슈두 레규 시제 가샤캅 주주베게 도스 운제나와 네치제 아니 다 인게토라 VTech initiative 슈로와 안 디단 데제다 안 International Tibet Youth Forum 디 차고레 안 코란조 남규 간주기다 지가 렘바솜 도시라 차고레 당보 수수산에 라는 간주 코란조라 종다다 아니 지가 총도 공소 치토야 디네야 지기 인게토라다 regionally 라 수수기 게캅다 야 사큐 용기 딘제 냠도 직체 따디 단다 드림바 토슈르네 따 직 딜레 야체 지다 한다 게지기 직 네체델라다 한다 게지기 벽이 쉔기 촉젠디 초와디 차데요레 안 데토라 수수산에 라 직 레규페와다 아니 데베 냠뇽라 아니 미크다 치체 아니 따 마몬 발라리안 레시 방아 틱당라 케와스야시 안 로타르시 먼저 따 페베 쉔게 가스 따직 초자와 상마사와사와 직 디 코란주에 수수산에라 남균도 직 셈슈 쳔봉안에 직 샵지슈 투야다 페든 슈두기 레규나라 냠슈치야다야 수수산에기 페리속반나라 직 남균도 레가 체데녜다 직 카와이네다 덴데스 코란주 남균도 따 직 셈슈안에 직 레규페데녜 도지 망다지 차데유 아니 달로데라 이네 녀만시 직송레 땅안조 당나 편도 슈두기 데두바 라네 게캅기 데두바르네 직 인게토라 VTech National Coordinators 크란숭가 투식 아니 따녜마 펜용이 차요레마 또베 창마사와레 아니 DMU데 로다라시 페베쇼인게 직 사와사와 크란술라 직 먼저 소경 시투바라지나 아니 마온베기 먼저 벽이 된다 세체도 아니 페든 레규베초 칸라 직 뉴바케센 체기 미유디 심데요레 다 타네데라 이나에 다가란 차데 굽주 공간 나네 아니 망아지 굽슈식 아니 사와사겐 탱탕보직 페와체 안 게캅 정안에 도스페 요바체 딘낭라 탈로 만다와스네타 로나 춘주 빼망보요레다 직 쿄용네드라 average age 인게톨라슈나 아니 니슈장이 작som 덴데시 차데요 아니 페메이네 다 탈로데라 망아직 차데샤 야자 툭슈락시 페메체 안디네 라마디 아니 이게 포든 게바 포든 차데요 데페 로니 링라야다 ngara tanda thangla bedun shudu rukhas lani ni wi pemi dizu ki lekyu chamsha ge tinala chase ni yurungbu ro jikta ani mixe ki daning ne chini ni ta logic ki ringlaya logic la ki ringlaya ni thangla bedun shudu ruga gyaga geyong ki ni dituba ki language ki che ni ngara zu ki gyaga sane nanglola ni lop tholop kha choksoms do she ni telelha ga ni she ya legu kamang bu do jik nanglola ni nyamshu che da dewa thue ki ni ko prasla last year nga join chamber VTech la khajna nga phela ani nangmi mangbuyo an phela nangmi la samlotang ne nga activist to kanju mangbu chime ra nyama ani ta phela dra ra so last summer ani nga nangmi changma thune khonjo gaji nedang thong ne ta ngara chige la yo ne privilege khajus yo ngara ha go ne ta o ta chige la de ne nga jo gaji voice use shogo du samne ani nga hodu du nga VTech join chamber last year phela do chani jela anta thanda nga ITYF la yong ne I hope like the
advocacy chidunga thana padu che chinyong me ra ani hon chine ta basics da changma jangni thoso and dringi da nga zu chenge chonde de na ta kharo sam yongwe gyumje zo de kharo thong de ta chige bun zu gi ta pheden de la khare sam tang de la chik che an digal nga da ngara phi da phege de changchu ba de yakbu me de ine le khonzo le ya chik phege da phi tis ching ma shin ba ine di chik gana yakbu yo re len chik simshu pa ro indi che gi ta tabshi che dang nga zu ngote go shubi chi dang gi 벽이 다 할로 지게 가 내거든 저기 벽에 띠스 지금 마신데 인직 개알 빼 신앙 치다 하는 견주인데 망보 주인데 견주 제일 인직 신앙 끼워 말이라 쪼로 진도지 콘저기 벽에다 벽에 직 심슈 봐야 직 color mi kangma thenye mai ba 견저기 베진 치게 될래 때 베진 친진 좀 치어 소기 밍데다 소 가와이 대주부 벽에 라투바 이네 될이야 하는 가족이 제수 이랑 슈유에 라 인데로 직당하게 단대대 미조 안데로 지드는 약부터 삼삼 And I hope to learn more about CTA ki lega because ganju phage abroad la dedu especially youth ganju CTA ta government re lani hakoi yore but ganju la chance ra yo mare wa government officials la tuye chidu tha just like ganju ki thepan te yore thakasha ki view the next 15 years so di jaye chidu I'm very interested and grateful de la lin nga denjong la degi ne I'm currently based in Delhi because of my college chance nga denjo nga Delhi la yor la shido phege shido lega di khari chigi esna I'm a participant of Students for a Free Tibet the society work and then I'm also a student member of Voluntary Tibetan Advocacy the Delhi regional group and then at the same time I'm also a member of the Global Tibetan Student Union nga then thangbuila it's my first time in the International Tibetan Youth Forum and in nge thongmo mangko last year International Tibetan Youth Forum la participate chesla so I asked about your experiences nyamyo tibera la and konsogi feedback yo akoteso so nga thangshwe my first expectation and I want to learn is that participant mangbo chie ta khama khansan le do la such a daminta zamling daminta le do and so my first expectation is that nga ra la me daminta gi POV point of view ra la I want to grasp that because we're working for the cause of Tibet and ra la the westerners and the easterners we both have a very different perspective shanda do la so nga konsungi go gi perspective grasp generala I want to see how we can combine both of it to work for the cause of Tibet and being the younger generation of Tibet I last anzo younger generation ra la phege phaba says anzo I feel like anzo responsibility manga yore la phe kharesa to work for the cause of Tibet tinai la nga telewa daru tema tangboy ani ngi ngazu coordinator zomgene monggo district assess kari chiume oncinga telene yo excited feeling shi nga di mangbo shinge da ngi ngana contribution che strategy la ye idea zo te che ga ngone di so yakuda the tanda nga ideal the thema thangbo aden chia namgyune nga inde chongdu lea go yo khalna chongdu takpa samlo sawaji nga raiduya like new ways of thinking ani the thing idea of le idea of chongdu shimba yo mario khalna there's only ITYF where you have Tibetans from all over the world coming. De la zamling khagasani le dera pepa ani khonjun de la le ni jewa de khari la na lobjong chilen thya ani chi khalore lobjong la na nganjo participant ni lobjong len thya ani the speakers ni lobjong len thya ani ngarang khaji khari samlo ya di ondi bi share chi de ondi nge chi We're like only 200 Tibetans in Sweden and among them we have 15 in my age and 8 of them have joined VTAG Sweden. Since I'm the new national coordinator, I'm quite new to these things. I don't have that much of experience, but by coming here, I want to gain some experience or learn from the other more experienced national coordinators. So what I hope to achieve is to learn about my responsibilities here as a national coordinator. nga do chasamba na ta thanda pheding thangla shuduk semba lashto dinga thema thangbo yi shera chitang ta ni kalore thanda jiso chagya nang la chik pheding gi thola legu bege din nge mangbo thonsara ta dinso nga thugyun do jiso chagya na ni mangbo tai ye an dinso ta la tene ta nga yang chik ta kalore ya simshu ke dura an di chine ta thangbo nga thanda phedun thangla shuduk semba la chia odi nang la ninyam shu che ra ta thande gi ani chokjin de la ra ta
믹시 땅랑 롭중 가라이레 삼기둘라나 다 ngazu 상마 슌기로 슌기지 임비 찬네라 슌기기 뇌네라 아니 베den기 톨라야 레규 칸데시 빼고고요 다 아디니 레규 빼당 딜라야 rabda rimba tablam khare yores o dinri gi thola ani nga shieng gi tisrewa chi